Aikari a wadi cia Kanyamwa ya Rugongo na Kanyabara ya mũhuro gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndhiwa gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Homa Bay marokete kũrũrũngana thutha wa gũkora mahiũ mao moragĩtwo, namo mangĩ matigĩtwo na ruo rwa nguraro cia tũhiũ rũcinĩ rwa mũthenya wa Kiumia. Ngero ĩno ĩgeretwo thĩinĩ wa mĩciĩ 22 eneo magĩcemania magĩthiĩ kũhũra riboti borithi. Tumeshikwa na bumbwazi sana. Tulipoamka asubuhi wa leo tumepata ng'ombe zimedungwa na kisu. Tulipotembea kwa maboma hayo tumepata ng'ombe wengine wamekufa, ng'ombe wengine bado hali yao si nzuri. Na ni changamoto kubwa kwa sababu hapo ndio tulikuwa tumeweka rasilimali zetu za pesa. Hiyo ndio banki yetu. Mahiũ macio moragĩtwo na njĩra ya gũthecangwo na tũhiũ cibũ a icigo ici makĩhinyĩrĩria aikari gũkorwo me maitho nĩguo kũhĩtana na ciĩko ici. 22 homesteads have been affected and 70 heads of cattle were stabbed last night. 8 of them have died. Yeah, so we are also requesting the community not to consume the beef, because we don't know whether the weapons that were used are poison. Sasa venye wizi wamekuja, sio wezi lakini hatuwajui ni kina nani, lakini dunga ng'ombe kwa mtaa mzima. Ni locations mbili, moja ni Northeast Kanyamwa na moja ni Southeast Kanyamwa. Zimekuwa affected. Tunatoa wito kwa watu wote wenye nchi. Yeyote ambaye anaweza kuwa ako na fununu kuhusu, yeyote anaweza kuwa anashuku, atupe habari. Na community policing sasa lazima iamke, ianze kufanya kazi, tushirikiane na serikali, tuone ni akina nani wanatenda kitendo kama hiki. Waganu ũyũ ũtabanĩtio thutha wa kiumia kĩmwe, ng'ombe ingĩ 31 kũragwo, aikari makiuga ng'ombe ici nĩcio makoragwo marorete igũrũ harĩ kũrũgamia mĩtũrĩre yao. Na hii ng'ombe nilikuwa nauza watoto wake. Iki saa nachukua moja nauza. Hata last time nilichukua moja nikauzia watoto. Sasa hii niko na watoto wawili wenye wako form 3 na tena mmoja msichana inafanya class 8. Sasa nitafanya nini? Imekufa zote, na hiyo ni changamoto kubwa inaonekana kwa area yetu hii, na tunajua mambo ya kulima ndio inatengeneza sisi sote tukue kama watu ambao wanatengeneza maneno inakuwa mzuri. Aikari rĩu matigĩtwo na hahũ gũkũ makiuga ngero ici iratabanio mathaa ma ũtukũ, na ũhoro wa kũmakania nĩ atĩ matiraigua rĩrĩa njama ici iratabanio. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.